Pozdrav ljudi, Johnny ovdje i u današnjem klipu pričat ćemo o top 5 arkova iz Hunter x Huntera. I u ovom klipu ću spojiti svoje mišljenje sa argumentima zašto su se ovi arkovi našli baš na tom mjestu, pa da počnemo. Na 5. mjestu nalazi se Ostrvo Pohlepe. Ark u kome nismo vidjeli mnogo akcije. Gon i Killua odlučuju da uđu u igricu Ostrvo Pohlepe, kako bi pronašli Jinga, Gonovog oca. Ali oni ne znaju da je i fantomska trupa iz Radosnosti također ušla u igricu, te će se Gon i Killua udružiti sa Hisokom kako bi prešli igricu. Sve u svemu vrlo zanimljiva avantura i razvoj karaktera Gona i Killue, a kao što rekoh, nema puno akcije jer kroz ceo ark Gon i Killua uče o Nenu i postaju jači. Na 4. mjestu nalazi se Nebeska arena. U ovom arku također vidimo Gona i Killuu kako pokušavaju da postanu jači, a pritom i da zarade nešto novca, jer im je potrebno za život. U ovom arku oni se prvi put susreću sa Nenom i uče o njemu. Vidjeli smo dosta borbi i prelazak tih spratova koji je prikazan vrlo zanimljivo. Na svakom spratu su teže protivnici i tako su do vrha. I na kraju arka smo mogli da vidimo borbu Hisoki i Gona, gdje je Gon uspio da napokon udari Hisoku. Na 3. mjestu nalazi se Himera ark. Ark koji najmanje gotivim, ali kad su mi se slegli utisci, shvatio sam da ark nije toliko loš. Osim što predugo traje i pažnju su dobili nebitni likovi, ono što je dobro kod ovog arka je pojavljivanje mog omiljenog lika Kaita, koji kasnije i umire i zbog njega će Gon ući u svoju adult formu u borbi sa Neferpitu. Također, vidjeli smo u akciji cijelu fantomsku trupu, ali naravno zgurali su to u 2 epizode. To je moglo da ispadne mnogo bolje. I za kraj, nevjerovatna borba Netera i Meruema, ali kao što rekoh, previše dosadnih epizodi je uništilo ovaj ark. Na 2. mjestu nalazi se Hunter x Zen. Prvi ark u Hunter x Hunteru u kom se upoznajemo sa likovima, kao što su Hisoka, Illumi, Killua itd. Dosta zanimljivih epizoda i dosta borbi. U ovom arku vidimo koliko je Killua u stvari jak i badass, kao i glavnog lika Gona koji, iako nije jak, uspeva da se snalazi na ispitu jer sam mu čuo dosta razvijena zbog njegovog specifičnog života u prirodi. Odlična uvertira u anime i to je to što mogu da kažem za ovaj ark. I na 1. mjestu nalazi se, naravno, York New City ark. Po mom mišljenju, najzanimljiviji ark. Konstantna akcija, tenzija, borba između fantomske trupe i Kurapike, kome pomožu Gon i Killua i Leorio. Prvo pojavljivanje fantomske trupe, stvarno ark koji bih mogao da rewatchem 100 puta. Vidimo po prvi put koliko je Kurapika u stvari jak i da je čak prevazišao Gona i Killuu i uspio da ubije jednog od Pauka, i to jednog od jačih. Sve u svemu, ark sa najviše dešavanja i definitivno najbolji ark u Hunter x Hunteru. I to je bilo to od ovog klipa, a mi se vidimo u sljedećem. Kao što već znate, škola je počela, tako da ću morati da vidim kad ću otprilike da izbacujem klipove, ali očekujte otprilike 2 klipa nedeljno. Možda i više, možda manje, nisam siguran. A to je bilo to, pozdrav.